Babukela emakhaya namhla hayi. Namhla ngisepinari. Namhla ngiphumile Kanyamazane ngiphume etiganga ngisepinari. La kambe ngikuphi la base ngikuphi la kini la sigodini. La Kadantshi eGobhoza, la ngala ka chief. Ngala ka chief. Abeka njalo. Wasibeka ukuthi nga chief. Ngala ka chief. Wethembisa katika. Yeah, basingati. Besikonde katika la khaya. La kadantshi katika. Ngadantshi katika. Okay. Umnika lo dantshi. Nkokotika. Kani yemfati lendzawo le. Yendoda. Okay. Sikhona namuhla lana nginemuntu omdzala. Wakhulela msho eMbolela, wafika Kanyamazane yaso la kadantshi. So manje ngite kuye umuntu omdzala ukuthi namhla sitawuhabula kuningi lekufuna sifundise wona. Kuningi la silahleke khona. Nangu usaphila naye ngishite kuye hayi umuntu omdzala siyeda namhla sikukhuluma naye. Baba sanibonana ekseni wanamuhla. Yebo. Ninjani? Sikhona. Mina ngiba njengababa sikhumbuza namandeni nalabanye. Ngiyibaba sikhumbuza. Yeah, ngoba baba sikhumbuza. Ngibani baba sikhumbuza yena? Baba sikhumbuza ngOpolosi. Yeah. Apollo Nkosi. Apollo Nkosi. Yebo. Ukuva kahle baba Nkosi. Yaphila mara. Siyaphila futhi. Sibonga impilo. Sibonga 2024. Asathi ku2024 siphatheleni but sine ngithi kufuna sintshintshe 2024 sintshintshe netingqondo tebantu because sine sibantu silahlekile yabo. Yebo phela. And kunesitsotsi kakhulu ukuthi if uchamuka nentshintsho lamhlabeni bathi kufuna ufe yabo kufuna umanipulate uthathele kuma ukuthi bowunemali uthathele konke lokho nje create macala mabahlule ukubulala nje nethi ukuthi ungeni lento lehle ukuthi kufuna intshintsho because lento lehle iyovuna abantu abaningi abantu abavunekako bancane labanani la lokuthi isita bona kufanele ukuthi singakhuluma ngecrime yabo ukuthi kunesitsotsi lehlale sendeke egovernment and benefits abantu abancane but if ungahabula utshele abantu abaningi ukuthi kune crime lekhulu into kalapha government baningi bale bangabenefit baningi bale bangayenda kanjani makazama ukutshintsha lento le manje sine sisibantu simamenemene sabakhuluma iqiniso usaba ukuthi utofa kanti nayo lo muntu osubutokubulala naye utofa ekugcineni kwakho konke and ngale kwemhlaba kude lo watiko but njengoba thina sinema calling siyasibona ukuthi ngale kwemhlaba kunelive lelinye lelentwana lelikhona ngale so angeke sisabe ukukhuluma sisabe ukuthi siyofa ngiyobulawa nguwe kanti mina ngokukhuluma iqiniso kwami so kuyinkinga lokho manje namhla ngite kuwe baba ukuthi nawe usihabulisa njengomuntu omdzala ukuthi siyalahleka ngoba sibona nathi akusahambi njalo uyabona thina sithuthwe le Mbolela salethwa la elikazi ephaphazela la nasithuthwa le nakuqala kukhulunywa bekukhulunywa ngekuthi siyakamagugu right sibone nasekuthwaliwa abantu balethwa la ephaphazela right la ephaphazela la bekuna leka wathatha lobu masparati lobuye sabi libhunu lo lo besivuka ngobo 3 basebusuku bo 2 siphikilishwe le nawulali sesihlobo sakho lesingekho emthethweni siyaboshwa siyophuma ngelone office ngemabail ma office siyachargewa yavisisi and sathwalwa le nasithwalwa ulethwe likazi nifika nikwe leto tingwa 6 wetingwa nikwe 3 wetikotela temajama besitshelwa ukuthi likazi siyohlala kahle ngoba siyontshintsha siyobabelungu ngendlela siyohlala ngakhona siyokaka endlini siwashe endlini sineke ngaphandle siyohlanyela tshani kuniselwe sihlanyele emabloom mar kuhambe kwahamba sisabuke ukuthi sidawenda njalo uyabona nyalo likazi akunamandla uyabona ukuthi akunamandla ufuna le uflesh engani lembube le funa ukuthi ugeze ngemandi la uwabeke ubuye utothela lembube noma sekufuna ube nelithanga kanzi maspara loya wasecaleni bekayimela lendo angithi bekunebantu labasebenza ebusuku nemini bahola yebo phela nyalo kwendekani nyalo ekwendeke mesi lo masipala lobala yena ngilo belungu lo webelungu yebo bekayenda lento leyo yeva uthi sihleli sahlala kwathwala abantu eNew Village thwelwe abantu
engozeni kwathwala abantu eKenya emashonamini esitsakaneni khona le power le balethwe likazi silethwa la enenyalo nakufanele bakhule labantwana bethu babe netindzawo tabo phela tiphume lapha eoffice akwendeki lokho kuvela tindzawo takamagugu setibita imali longazange usewube nayo ene sewungakhona idevelop yethu sibona ikuphi kude kufuna thina buka mina ngicine ngathukele likazi ngabuya ngaba nelikhaya la ePinar ngatihlalela la ene nginako sengidecide kuyagogo phela la ene la namalume wami bekahlala khona la ngidabo nangifuna ngekwami bengithi ngidaya ngohlala kubo Newscom wangafuna wathi hayi wena ngidotshela malume Victor lapha bakunika indzawo malume Charles wabatshela banginika lendzawo lengibuye uyabona uyakhumbula lapha elikazi ukuthi sihleli sahlala bekuna la bebathi semakhushukhuswini khona ngale ndase eThembeka la kwakhiwe letindlo tabo tishera leta malong home lapho bekuhlala abantu kuse Nkopolo ukhala tsiri labantu bagcine ba complaina kusiboza ukuthi esiboza labantu laba basebenzisa igezi ethu ababhadali mandi nemasimba ma service bahlala njani lapha ngilekhathi sebato bakhuluma nalo lo abathwala buya tobacelela la gogo ukuthi abaye lapha ucela indzawo gogo amnike la ngaka ene babuye labantu laba batohlala laba bathwala le babashiya lapha ka bathi batobakhela lawo ma RDP thina namuhla uyakubona nyalo sithe sibuka sinembuso lesiutholako lomuhle wethu weANC lo mbutho wethu lo angathi ukuthi kufuna uze ukhuluma uthini kufuna usebenta ngenkani awubi nako lokho ukuthi nawe ube nelive ukhulume nalo akhulume nami ngikhulume sesiyahlanganisa lemibono sikhetha umbono lomuhle kuba naloko ukuthi thula ukhulumani lo mshayeni manje into lenjalo ayikhombi kuphila ikhomba bulwane thina sizange saphila lobulwane lobule sibona bendeka ene lento lese iye ingene maphoyisa nawa avuna umuntu lo wrong ngento le wrong ungawabuka kahle akafuni lo muntu lo wrong ukhulume ukuthi u wrong funa uthi u right yabona ene lento leyo iphula inhlitiyo phela yenda ukuthi kusasa kwendeke lokunye ngingasakhoni kuyowatshela ngihambe ngisebenze lento yami ngalendlela lengicabanga ngayo uyakubona manje nyalo nje kuna tindlo bathi bayathengisa ngala sithengiselelani thina sineti timfanelo taselikazi yindzaba singanikwa ngoba vele silandzwe le kuthiwa sitohlala elikazi sesiyathengiselwa futhi sithatha phi imali sithatha kuphi uyakubona nje ngiyo itinto lesitisolako leto kuthiwa kulandza umuntu bathi lo muntu lo ungumasi kumbe bathi yini lo mkhulu walapha eoffice ngibani lo masipara ungathola umuntu ulandze masipara le khashana nalendzawo akayati ufika ngo8 kumbe 9 kushaya 1 uyaphuma uya lapha uyodla kudla uyaceda uyabuya ngo2 kushaya 4 uyashayisa lo muntu start imove yakhe yahamba utiyela lapha ahlala khona ene utayongena kusasa ekseni uyibona ngani likazi ukuthi indzawo lemenjani uyasagibele la itule ntsabeni abuke ukuthi sekwakhe mangaka emashangane
angene ngayiphi indzawo and ngikuphi la angafunela labantwana labakhulako indzawo khona ukuthi kwakhiwe letinye tindlu kuchubeke phela ilikazi. yathi lento leyo lokhuluma kokufana nani papa kufana ukuthi wena ushiye abantu abakho endlini yabo uhambe uhlala kulenye elikhaya sekungena lenye indvodza usho ukuthi le ndvodza leyo itoba treat labantu abakho ngendlela lekahle Angiboni so. angani senalento leyo bangathatha masipala bathathe umasipala wasembombela bamlethe la Kanyamazane ukuthi awuphatha lapha yonaka lo muntu uthatha usuka eWitbank uthi ukuphatha ilikazi uphatha kanjani indzawo longayadi yini lo ephatha kufuna kukhethwe umuntu wakhona la area leyo ene kube nguye leka amela lobu maspara ukubuka ukuthi la ngalungisela labantu kubuye iMaTLB kuhwaywe kulungiswe kwakhiwa kungedwa indzawo yesive sakhona la elikazi manje letinto leta sathi boni kuba nalabanye labajuba titandi ngaphandle kwa chief thine sinetitandi lesitijube siya eoffice siyobhalelwa sibe neti-Springbok yonke lento nyalo kugcwele nje bantu self document le ungayadi ukuthi buyako nini itinkas last week babehlonga noshonile rest in peace babehlo kude umuntu lo singamati ukuthi wakuphi uhlala lapha Kanyamazane udubule liphoyisa la Kanyamazane udubule liphoyisa lebelisebenza kuphi eWhite River liphethe eWhite River mara udubule lapha Kanyamazane umdubulile dead asmart lo muntu wakuphi Sala nini njengoba usuthi ngesikhathi semabhuni bekuthi mawukuthole unemuntu la endlini longasiwa la endlini ufuna thathe ubosho yebo nyalo sebantu bangena bathi every day ekseni emini ntambama ngena phume futhi kungabi nenkinga yalutho aphinza bitwe nguwe uye umangala ngithi uyabona ekhotho nabathathu mina ngikwaze ngemukhwa funa lo mukhwa ube khona lapha ekhotho lapha evidence i-evidence yokukhomba ukuthi bengisebenzisa lo mukhwa lo manje nyalo lamacala la the way kwendeka ngakhona nje lamanye amacala aphelele emoyeni la abulawa ngile bathi yini naba beshushisi la baguqule into loyikhulumile bayibhekise kulenye indzawo yabo la bathanza khona ngiyabisisa babulale lento lekufanele ibonwe imagistrate seungathi uzokhulumana kude mthetho sitagcina sesiphathela wona thina egcineni vele umthetho ngaso ubuye esandleni kithi ngoba kude la utothi ukhala khona uncedeka ayikho vele lendzawo leyo like nyalo mongekho mongasi politician ungasi activity somewhere kude vele la indzaba yakho ivakala khona ayivakali manje ngikuphi lokundle le kufuneka le government yethu isendele kona kude kusho ukuthi asikuboni kude yebo so ingcona iphume phela ayiphumeni singeneni labanye ayiphume but ke liqiniselo likhona lalela mina ngibona ukuthi kufuna sibisele belungu mina nami ngisho njalo belungu ngibo laba nakutsala bebakumele ukuthi manje ahlala khona elikazi service ikhona yebo mandi negesi leti into leti emathenda leti nonsense manje ngani nako bathi belungu batophinza basibisele kule apartheid yakudzala mara naku angeke belungu sebafundzile nathi futhi sifundzile nyalo ngilekhathi kutawube uyathi uthi belungu bayikhulumile lento bathi hey navotelana sithi thina hayi bayashaya ngani siyendela ukuthi kuyine le ANC hayi bayashaya thina ngekwethu sisivotela iANC mina besithi siyovotela nini bathi belungu nonile nje lenhlupheko lento oyibona into ohlupheka nini ngalendlela lenende ngayo bekungcono kube nini ngabe nivotela iNational Party beniyoba ngcono ngoba belabelungu laba kungibo labana lama factory nama resources ongaphethe bebayohlolo bala manje nyalo bayathutha baya kubo Belgium baya kubukulenye indzawo yabo ngalaba ayibita abathanda awungena umuntu ngimane ngikhohle igama layo iVietnam uyakhona uyeva bahambile phela sisele sibuke ukuthi ANC tothatha le misebenzi isebenzise yende kahle iANC isebenzele esikhwameni sabo salaba laba bakhethile ngibo labaphathi itinto teANC tijika le bagwamanze le mali nini seniyashaywa ungavumela kushaywa kushaywa bokwati uthi kushaywa nawe utoshaywa lelinye la angeuhlala nawe ushaya abantu uhlala nawe utoshaywa angeuhlala ngeke uhlala ungashaywa kanti abantu yabashaya
Bokwathi uthi kushaya hamba nekushaya futhi ya kumele wena papa uza ya uyangishaya kukhomba budlomdlomo ya kungifoster ya manje indzaba yokufoster ayipheleli nje ya ungifoster lalela noma ngaba silima ungishaye namhla kusasa nangishaya angeke vele ya ngishaya linye langa ya kusasa ngiyabuya senginemcondo lomunye lontshintshile ngishaya wena angikusabi futhi manje yabona inkinga i1 ukuthi yabona kungathi ngoba ngeke ngisabe ngathi ukuthi ngisaba ini yabona njalo kunjani la kakho papa ngavela inyoka la sena njani sina inyoka sena njani sinakuyibulala ngani asifuni izishobela hayi sebese nawo uma umuntu uthi wena ufuna abantu bakusaba uphila lokwesinyoka kufuna the moment bathola isikhathi sakho bakubulala kufanele ya ngoba angithi nawe uyakwenda lo nawe uyena njani linza nje nawe ngabe uyabahlupha abantu ulinze ukuthi nawe lelinye isikhathi uyofasonga namlende sikunqamulile cala ngawo lalela sicali ngekukubulala cala ngalomlende sikhipha wona kahle kahle ya utova buhlungu lohlala ubavisa bona because thina ngani sine sisaba nalo ukuthi i-freedom of speech sisaba khuluma kanti othi besingavoti kahle besivotela ukuthi kunemuntu ukukhuluma manje nyalo sekufuna ungakhulumi ene kunabo zibani bani bathi abathumela bathi akudubula ya utofu uyathi uthini dubula nami ngakuthola ngiyakushaya so okay ngimuphi lo ngeke afe mara base sikhuluma amaqiniso sonke sidawu se manje waye singakhuluma iqiniso angiloba utsotsi bekufuna imali leningi lendlula labanye phela budlulu bale mali anisebenzi nokusebenza uyabona manje ukuthi kwentiwani kuthiwa kuyadevelopa uyabona mina ngathi uthi development i-development yenda kusho ukuthi bantu kuphele kuhlupheka nangabe la besihlupheka ngetransport nangabe besihlupheka ngetransport lo mgwaqo lo wakhiwako kufuna ibhansi ingene ihambe irotate lendzawo yendele netaxi kuyoba malula ukuthi igqwale isheshe igqwale ngidakubekisela nje nyalo kwakhiwe nangiyamgwaqo ungena kamkheli uyahamba wehlela ngala uyophela lapha ene nalomgwaqo mncane lokho ukuthi iroli neroli akuphambani akusiyo umgwaqo muslo umgwaqo sathi ukuthi kufuna kuphambane ibhansi nebhansi uyavisisa nemuntu ngetinyawo aphinza ahambe lapha eceleni yebo phela ene kwendele ukuthi buka nje itaxi ngayangena lapha ngakamkhe yahamba yophuma egobhoza ngala esikolweni ene lo mgwaqo boyobe uqedze inhlupheko yalabantu labahlala lapha endase esigodini la solo behla e-Y2K behla kamkhe behle esibayeni la kachief la beyobe iqedzile manje angeke kwendiwa something leya kuzibanibani ngala nako ipunches yeva ene laba betemgwaqo lapha hayi ukuthi imali bayifelela kuyikhipha bayikhipha laba emgwaqo imali ningi ngibozibana le mali bayigwamanza bangendi lo msebenzi lofanele wendeke lapha ene uyabona nathi ujubela umuntu sijube la eceleni kwelijarity asikhiphe kuncane sinike lo muntu silungisele net lendzawo ukuthi angithi siyayidevelop sendela ukuthi kuhambe ibhansi netaxi asidevelop ma-punches manje ngani ungakhuluma leli qiniso lelo wena njani bathi bafuna ukubulawa akabulale nayo uthi awu cabanga ukuthi kubulala net uyabulala nje kumane lalela yathi uthini na uphila kulomhlaba lo ubothi na uhamba so uyibone inkangozi phansi kuthi le nkangozi le nayo idale nguNkulunkulu lo mhlaba lo waNkulunkulu nguyele kade ukuthi nguyele kade ukuthi wawusekela kuphi wawumisa kuphi wena nje uyafana nembungane kahle kahle cabanga na uhamba la ungaboni tinkangozi titiyela la tiyakhona angithi awutata uthi tiyako tivuke kuphi gegisa linyawo lakho hloniphele inkangozi kuthi inkangozi ungakubuki kwathiwa nguNkulunkulu lo wena qala ujisa linyawo lakho unyathele lapha ngesheya wendele ukuthi nayo iye la iyakhona uyangibona mina
ngiyabona nangisasemfana tinyoni bengitibulala mara ngabuka ngakhula sengiyabona ukuthi awu ungabulala yini inyoni ngali nemazinyana ayo sewubulele 3 wetinyoni ngesikhathi lesiyi-1 wena bowuthi ubulala le kanti nayo inenyama lencane ngibulalelani pho ongiyekela inyoni ngidla mina etinyama letikhulu nakhona angisolo ngihamba ngibulala ya bakhona laba silahini manje inkinga ngilokuthi samba solanza tindo lesingadali ukuthi sidodenda kanjani sebese kwena njani sekuthi bulala ya manje ungahamba ukhendla tindo lotikhendla kubotata uthi ukhendla nde tinetinhlupho uhlela ubi plain unani khendla umuthi nema terms and conditions usilima ngathemba umuthi nani sifuna imali silima phela ufuna imali yemuthi ayitaku indzawo angeke vele ya itakuthi izulisa so round sokuthi ufana nesilima bahambile abantu papa bahambile abantu baya eMbombela ku January 8 bathi bo supporta iANC bakhala babuye bakhala abantu abakadli abakahulanga le mali babathembise yona bebathi babathumele bathi batubanika ama food parcel yabona ukuthi mara le ANC kahle kahle itselela wena mawuhluphekile ikutselela mo ya ayisi iANC yabantu ANC yabo ngalobukhulu babo lapha ene bokhumbula ukuthi noma usikhulu bathi lo ya Goliath wabulawa nguMoses mfanyana lomncane manje hlonipha kulomhlaba kaNkuluNkulu lo noma ngabe umdzala noma ngabe lenhlonipho ithenga lelenye yeah ya lalela you buy the respect with another respect na umuntu uyangiva ya futhi ungayi ngokuthi umuva lo uyakuphosisela yeah mina ke wendele ukuthi nisolve kahle inkinga manje abafuni lokho ya hlonipha la emhlabeni imagine labantu labangaka lalela ukuncipha kuhlonipha unciphisa nempilo yakho kahle kahle bukanyalo kubantu inhlitiyo yabo tigobekile tibhlungu bathi sithenjiswe ukuthi stoyina njani sitonika ama food parcels sithenjiswe sitonika ama 1.4 banikwe bo 500 rand sithembisa sitonika kudla sithembisa ukuthi solala edrobheni tonke leti thembiso sawo nasinye kude lesendekile asiphume kulento le bhuti asiphume singenene belungwini kulungile belungu belungu vele bebangasibulali thina sibuya kubo phela lalela thina besikhipha umukha simgijimise mlungu ngaba nemasimba simbona ukuthi uyadelela ya sikhipha ngiyamtshela ngithi buka utongishaya mari ngitokugwaza yavisisa ene mlungu noma bowungaphathi next ungafaka sandle esikhwameni uyakusaba mlungu ya siyabathi uyavisisa thina ngithi sikhule eMbombela ya eneMbombela buka thina naseMbombela besihambela ngetinyawo lapha edrobheni sikalutsha lapha esiporweni noma uphuma ngala emadzeleni noma uphuma ngale ekhola uyedrobheni alright nyalo sesiselikazi qale la ilikazi besigibela 20 cents ingimalini le mali nyalo 30 rand ya ene na ungayibuka le mali le ngiyo sey high ene elikazi imvula kude phela eMbombela imvula iyana ya konke lebo mathafeni ina kahle la musi basilethe ngoba vele emabhunu ayathi ukuthi akunamvula kunesangqotho kunemoya kune in ene nabo laba lesithi sikhetha bona ukuthi basimele manje benda the same le ndiwe belungu nguphi kuphila lekufuna sikhethe thina siphinze siyobavotela futhi cha kambe belungu nabakhipha kanjani kuze kuphume belungu ngene ANC beshaya litshe phela ngcono nawo musibashaya ngelitshe lalela beshaya litshe bekhala imvubu ya lalela kuze belungu laba basathi thina ngithi laba sibopha mawayela banklinyeke inzamo lapha kuloke hip ya ungazi ubuke kahle sekufakwe lokunye kwensimbi kokujuba umsipha ya thina ngithi laba sishaya litshe too much ya ene sithi bopha le phone le yahamba ifika nasengodini ya wonke lo la emgwaqeni umzabalazi
ene nabathi bopha basho ukuthi yekela koshona khona le ihippo iqhamuka indlule ishone le khathi ishone le Nephuma. zabhunya ngala Yeah. yangiva Yeah. ya besilalela lokho besingakusaba ngithi vele besase bafana Yeah. ya nanyalo ngiye ngibone kufanele labafana bavuke bashaye litshe njengoba kufanele ukuthi balishaye kule ANC lesiphethe le Manje kanti thina simamenemene thina bafana abanyala I think nine beningqondo ngiko kucala angathi lokutane kumele kucala bekwenteka ukuthi kube ya kumbe nimamenemene niye ngangile nyawupe uyabona umuntu lobhema inyawupe nemandla ude mina ngingabhema inyawupe akanongithinza mina ngishaya ishot le nto yokushaya uphilile uwe uyangiva ya sibhakela hayi spam kumbe ini manje ngahlula nguwe lalela ngingabadudane nje so ngeke usikhiphe phela angeke ya ngeke usikhiphe utosaba kusikhipha kimi uyangiva mina ngidile esikhathini lesikudzala ngihlupheka uyangiva ya manje ngiyadzika ukuthi lo munye naye abopheya irespect kimi nami ngiyipheye kuye singaze sidonsane ya kona kubuhlungu sekudonswana ya manje uye umangale kubo labantu bethu laba manje sebabakhethile sebayasigcinela tosinayo le ANC asikhiphe nje yobona khipha amabhunu ya because nangabe ngiyabona ufuna ukuthi kushaywe lithi lenzabe yamavote kuthi kuyakubhala paper because baphethe bona laba bathini konje lethini konje lokuya la kulona khona labaphethe bathi ni statistic laba khona kubala khona ukuthi ama voters ayingaki iphethwe IEC iphethwe ngiphi ya manje so manje ngcono nabo baphume because ngiyalo belungu kude plan lalela sifakeni belungu ya belungu bayosicabangela ngcono utobona nempilo yoba yinhle ene nemsebenzi utoba khona laba banamsebenzi umsebenzi wabo ungena ufamba ngesinkombela uyavisisa wena mntwana mzala wena umntwana malume ya buya ngala manje wena ungasimntwana malume ke wena ungasimntwana malume ke funa ubulawa endlala yeah mawungana mali funa uthini diesel mawumfati funa ulalwe yeah sorry into yabo laba siyayixolisa yeah itasibanga sibe nenhlitiyo lenyanyako le nhlitiyo leyo ukuthi noma uthi uyakhuluma ungayo lento yakho le sishaye lespeaker ngegolf stick kahle yeah sithi bo ufele kwespeaker besakhuluma nyalo nasikhumba amasita lana sithi kusekude ama platform okukhuluma liciniso kude sekude ama funa platform ube nemanga funa uthenga ungazicala ngale liciniso uyathengwa so unje uyeva lento lokucala ngayo labantu lento lokucala ngayo lemfutho lokucala ngawo sekunekudla lamlomeni awusavakala ukuthi uthini uthini lo muntu kanti lo abaphume laba kahle navotela abazonda baphume kwavotela uMandela mina lo Mandela mina ngesingami lo waphuma mina ngisakusuye wena uthini papa nguye lo Mandela lo wayewoshizila isikade sithi wabuya odiversa lo makhe ya nguye loyo nguye coba ya nethi ngoba yathi uthi kwendekeni phithi letinkulu ngoba bathi nababala bathi hayi bathi te ungavumi ukuthi ube nemfati lebathi kwafa umuntu ya ngoba ngithi lo mfati bekazama yena straight lo waMandela azamela ukuthi indoda iziphume ejele and now utokhomba belungu ukuthi lo mfati waMandela wendeni sho ukuthi kufuna kubulale vele azame emaplani ukuthi ufe ngoba angithi yena ulwela ukuthi kuphume indoda yakhe sitoba ne-freedom lele bayibalako uyangiva ene right uze wazama wathi faka esonweni kwabulawa lo Stompi lo lebambalako yavisisa sengala emabhukwini ema-president bathi akufuneka i-president ibe nemfati lo wacitha ingadi yavisisa ngiyo lendzaba sikubone kwi-divorce kanzi bekungasiyo i-divorce ya kahle yebo and lo besekendela ukuthi bathi athole lesikhundla lapha eParliament ya manje sikuvisisile yavisisa ngoba bayile na ku-Truth Commission wayoqolisa make wini wakhuluma lokubeka kukhuluma right laba bamxolela njengoba waqolisa yabona alright awunobathi ukuthi ngale emuva bebaphila impilo lenjani noma naMandela ufa uyaya uvakashela wini
Uyabisisa yeah singakubeka nje ukuthi hayi bekuyimfihlonyana yeah yekwentela lokwa yabo uyabisisa singakunaki yeah ya into lekufuna sinake yona ngileyo ukuthi sitiphatha njani sibantu yeah entweni nebelungu yeah ya kusho ukuthi nawubuka wena nasisithi siyabuka sibona mbuso uyasihlula thina sibantu sewethu seyasehlula ngoba thina asina kumbe asinalwazi or na uma singanalwazi sifundzile mara asinanhlonipho uyangiva yeah lalela ngidokutshela futhi inhlonipho ibaluleke kuko konke yeah inhlonipho le bathi uhlonipha uyihlone nyoko yeah ukuze izinsuku zakho zande ezweni ya yeah iqinisile phela iBhayibheli kahle kahle uyangiva yeah ayifuni futhi ukuthi uhlonipha lo ngoba emdzala lo ngoba mncane Yeah. lo ngoba unjani nasi nje sidale uNkulunkulu yalathi lelive lakhe ukuthi yena walisimisa ngani lapha alisimise khona yeah so angiboni ukuthi kufuna ukuthi noma ngawo nemadlana yakho yasebhangi sekukhomba lo yakuthi wena uhayi kangakanani manje balow ngoba lo yakayati imali yakho lesebhangi and futhi akufuni siyade vele ngani yakho that's why isebhanga uyifihlekele ngani uyibekele ukuthi yakho yokusolve ama problems akho selolo hluphekako ungamcinzeteli yeah ANC manje icinzetela thina lehlupheka ya kakhulu yeah icinzetela lo Uyangiva? hlupheka okugcina imcinzetela ya kakhulu manje siyaxolisa kuba naleli qembu leliso ifana naselo nasemasondweni mawuhluphekile awuthathwa serious awuthatha serious sambile amasondelo amaningi mawuhluphekile awuthathwa serious uvele nje unakwe njengemuntu nje wakhona la mara makunabo sibaba esibanibani nabo make esibanibani uyeva nje ukuthi vele kuba ne-order makunabo batreatwa ngale indlela sena ANC kunjalo ya manje sesiyayisaba leli qembu lethu le i-ANC ya sibona ngathi sekufuna sishaye matshe sibashaye kahle kahle ngani bafake ngithi ya bafake ngini ngani donora funa ngcono bakhishwe ngithi balungiswe ngithi so but abasaniki nini lento ukuthi nene njani lento leyo ya lokuthi nibafakele yipi purpose lapha labe siba masotsha la vuka sotsha ya mara ungachabuka ukuthi bevuka sotsha bokwentiwani nonsense ANC seyivote seyingenele nyalo ngilabanye utongibhema inyawo ubhe ukuthi ungaphatha live angekucala uyathelela phela i-ANC ivotela njengebhora yabona ukuthi ebhora ekhaya ukuthi ekhaya nonke mfavor team leyi-one so nyalo ne-ANC ngasenjalo ukuthi papa makavotele i-ANC nani nonke kufuna nivotele i-ANC siyifeva njengebhora ya manje athine labanye nayo iPirates siyayifeva mara noma idliwe siyayifeva mara sithi layekile lalela siyayifeva mara sithi layekile bebadlala njani bona uyavisisa thina besingadlali thina ngeke ngize ngihambe ngolwa nawe ngilwele ukuthi kudliwe iChiefs kudliwe iPirates badliwe le Jews le senabo laba ngibabona ngathi ba-act into lenjengaleyo umthetho wabo abafuni ukuthi umuntu ase ayingene indzaba yabo ababeke etambulela so naku yabona wena umuntu omdzala uthi ngubaba wami unabo 5-6 bantwana la endlini wena ufavor Kaizer Chiefs nathi siyakhula sesifavor Kaizer Chiefs masikhula khona la ukuthi mina ngifuna ngihluke phela angeke phela ngifavor Kaizer Chiefs ngani ngifuna ngithi khethele sekufuna ngene njani ngifavor lenye team in order ukuthi la endlini sikhona ukukhuluma lena masikhuluma ngebhora sahabu le team yeni khona kuba ne-debates lemnazi la endlini sena ANC kufuna kube njalo manje abafuni bona ya ngeke futhi uthi uliqembu le-EFF uhambe announcer uthi wena votelani i-EFF la ePinara bakwindi bangakubulala la ePinara na ungahamba nyalo uthi wena mina ngala kumbe ngi-DA pe la ePinara just what la ePinara so yabona ukuthi manje kanti lalela mina uyangibona mina le ndzawo le ngathi uthi yagogo ngitika gogo yangifa ya from Swazini ungababuta
nyalo kuphethe labanye benda kwabo kulendzawo yagogo lo mfana lo sicelo bamdonsa ngempumulo sicela uyini ulikhansela uyini sicelo ngichief nguye lofuna ukuthi abe entitled letinto tasebukhosini bala kaDantshi okay uyangiva mara ngimbona angithi labantu bashisela office baye kushisela ekhaya nemthetho omusha bawushisile so sembantu singeke sithi bantu labale siyabathi musangithi ya akufunzeni kuhloniphana la kuleli live la gogo kahle kahle ya kuze umuntu namuntu abe nempilo lenze ya ayish ya inkinga baba inkinga kakhulu manje yasathi soyisolve njani na inkinga into yokusolva le sesibonile kufuna ukuthi funa ukuthi ya kahle asibiyelene belungwini good plan ya ngoba uma thine bantu kusho ukuthi kuyasihlula kuphathana kuyasihlula seyiphathe more than 20 years 30 years ANC but yini lesikubonako sibona wona la maphanchis la hamba phelele eteni lalela mina ngathi uthi nakudevelop indzawo itaxi ayisahlupheki ngangena ngale iphuma ngala egobhoza igcwele shona edrobheni ingena ngala nayiphuma kaMK igcwele shona edrobheni nebhansi futhi nayo itaba la ishindlule so iphindze ingene so around uyangiva bhuti manje ngeke ngoba na ungeke uthi utobona mbona ehan dotmark elahani dotmark manje kufuna sisabe until nini kukhuluma into leliciniso ke sinibhang fer elke yene net as a geson uyangiva bhuti ons lewe met die Here se asem uyangiva sonke kude lo athi uphila ngemoya wokupompa uyangiva nangabe besiphila ngemoya wokupompa besitothatha ipompa sithi siyakuvusa ufile uyangiva ya manje njengoba asinayo ipompa yokupompa ukuthi uvuke so ngeke ngivume ngani silima sithi siyangibulala nami ngiyasibulala ya ene naso ngesivume mina futhi mina anginayo lenhlitiyo mina nginayo lenhlitiyo leyo lesikhathi unginyanyisa uyangiva bhuti na ungangihloniphi mina ngathi uthi la ekhaya kithi bangifundisa ukuthi ngihlonipha each and everyone ya umncane mtsala intombatane ngimake gogo I respect them ya until into lengathi angihloniphi ngiyimbuzilwane nembungane ngoba vele ngilandza spray lokho ngilandza spray papa na basikhensile emakhansela nayo inyoka ngayibona ehlathini angiyibulala ehlathini angithi vele isekhaya kubo ngiyendana ehlathini ya ngisolo ngiphikilisha ngoba lalela bathi ungabe uyithinta inyoka emgodini uboyiyekele emgodini wayo ungasola unyoka emgodini iyakuluma hlonipha funza kuhlonipha abantu nawe utohlonipheka umuntu uhlonipheka ngalokuhlonipha naye yebo phela sifake emakhansela Kanyamazane mara wadeliver ma services ngeke phela angithi leti into leto le side uyabona ya tifamba ngale ndlela le yena lekacabanga ngayo uyangilalela abantu labafana nabo ngakubuta nyalo ngakubuta ngithi mina ngiphi ingamula lo sewayibona nje lefana na kunene ZB ikhona kulabantu labanemali yonke lekanyamazane le yeva ngibani umuntu lekakhe esikolo lesifunza abantwana nguye lo baba lo bala ya ene sisolo nanyalo noma wafa lesikolo sibitwa ngaye lo muntu kusho ukuthi umbulela akwambulali utibulele wena ngoba udilaye wena enenyalo ngase kuningi leka kungetile uyangiva ya thina abantu asifunze kuhloniphana thina ngani siyafunza ene singabi budlulu uthi wena ngathi usilwane
kude silwane la libhubezi ungathi libhubezi siliconza singalisabi wena singakusabani nako uthi cabanga kancane asivale baba kokugcina mina ngize ngide kakhulu la kube ngifuna into lengijabulisa kakhulu le ukuthi bantu bakanyamazane wena bafati ngomadoda abantu kuteka abantu bokuhamba base bush game labantu laba bagcinela abantu labo sebathatheni letindlu tabo bathathe lelikhaya labo wena sowuphumile wena ndoda wena mfati sohlala ngaphandle sokuhlupheka wena uzibothi ufuna kwenda yini buntu ufuna kuba nemfati gcina utholakala wena so yini so street kids ya basaba ngalabantu bale emaveni yeah banetika wena indolo umuntu lo ongathatha yena ngilolo matiko ukuthi uhlala lapha yeah ya noma uhlala lapha ngeshe yeah nomfuna uyafika khona ungathandzana nalenduku lenhle lebathi gawu letiveni udibana nato letinkinga leti eish ngoba labantu laba bafundziswa kuhlukahlukana uyeva nje nyalo sikhuluma ngemuntu leka uyabulala yaphinzelela yeah nakabulala aphinzelela bamyekela bona bonke laba nabo lokumaphoyisa lokho lomaphoyisa lokho kulahla inhlonipho kwenta ukuthi singafuni ukuhlonipha yeah ya funa kulandelela umthetho kagovernment lekakuthume wona kuyekele lokuthengisa idocket angeke bahlali bangithengisa idocket ngani kunabozibani ababasabako manje lokho and nathi malalela baba nathi thina simphakathi asiwabheki lamaphoyisa phela into yokuqala le mistake ngithi lalela ngibani lo sebendako ngibo ya funa abofunza ukuthi aphile nemphakathi yena njengoba yena waphuma emphakathini aphile nemphakathi ngiko lekhathi yena uhleli ufuna umphakathi ugijima yekuye na uyakuye emphakathi uyafona zibani bekala uthi what is that sell out phoyisa sell out le bastard le silphoyisa ni sell out uyabona uyakuthengisa lo muntu ya wena utotshela yena ukuthi ukhala ngani uboneni nakasuka yena uhlala kwefoni ubatshela ukuthi wena bola uthi what is that sell out yo nonsense sekwenda lokho singakhona ukuthi singathi sincedisana nabo ini ngikhulile njoba nisho baba le kusolo niyifunayo kahle ukuthi nikhulile nakubona lokuthi umuntu ayilethe umuntu wokuhamba athi ukhiphe elinyawo kanti ulethe inkinga ekhaya bhuti utonixoshana uyabona ngidakubekisela mfana wami mina ngathi uthi makoti nakafikile la ekhaya yeah umakoti wabo bonke laba befamily yeah umakoti wethu sonke yeah and nakatowenza la yeah fika tihlobo takho funa atithandze njengoba fika takakhe njengoba yeah akakwati ukuthi akethe robot ya nini uhlata nini ubovu nini uyelo ya manje qaphelani letinto leto makoti utekutonanzisa angithi makoti uvela utowanzisa njengoba wena ungilona unginyoni utekutowanzisa lesinyoni lesibongo uyavisisa ya akakhethi umuntu manje nako kuzathandzeke akakhethi umuntu ene kufuna impilo unithandza nje nonke yena mari yena uyathi uthi umuntu wakhe lekete kuye ngilo uyavisisa ya lokho makoti akake bakhethi bantu ekhaya ayi inkinga makoti wethu sonke mara nganothisa lento leyo uyafika soyanicabanisa anisavani anti akasedi ya bhuti akasedi qaphela kusho ukuthi utawufa ngoba wena utosidina sosele naye nasele naye nase kakhona ukubulala nase ukugula uyatetete uyojoyiniswa kubo ZCC labo ongasonzi khona nathi indayela yamahala indayela litiya mos uzusude kunzani nje bantu bakini ngikolibola bakubhaso bhaka bakini kude lalela ngitokutshela nakhefasi uyasho lapha uthi bantwana bambi bahlala balo abenda njani bendwanjani ngaze ngabona ukuthi hayi kufuna ngibathume bayothota tinkuni nalo abuye neniyanza yetinkuni nangempela bafika nato wathi ngicela njengoba senifikile bantwana bami
muntu nemuntu akangiphulele inyanza yakhe ibambe igamule so uyeva kude kulabantwana bakhe la lo wakhona kugamula inyanza mara ungatikhumula letinkuni nga 1 by 1 so maklek ya fundzani ukuthi nani inyanza kude muntu lo tanihlula ngoba ninyanza nihlangene uyavisisa makhaya nemakhaya akafunze nje lokho ukhulu lokho ningakhami kumuntu le atonihlukanisa funa nimbuke ukuthi hawu wafika wena kunalamanga lanje hayi khona asebuye nganene njengemaswati thina simaswati sathi lokhu sifundiswe kona hayi papa ngibonge kakhulu mina akwento njalo ngibonge kakhulu ngelanga masikudzinga sitawuta kuwo ngoba sibonga le information bantu abafana nawo abasekho and bantu abakhona kuba vocal njengawo abasekho yabo so sibonga lokho ukuthi ube khona nawe ukhona ukukhuluma nawe lesayiti lakho lesitory ukuthi impilo injani uyabona nje bekunamhlonishwa wagininza nakunamhlonishwa wagininza ubonile bomake labaningi laba bebangathi bahleli la eTikomo bebasasebenza le kugininza kambe bebasebenza bogininza bomabuza le eloville laba labangathi abakhoni sebajoyinile banyanza bahamba kwentiwa lokwa kwaze kwanikwa bogogo magongo uyavisisa ngiko lesikufunako la Kanyamazane asifuni lento yokuthi kutalandzwa lalela nakhona nyalo bekunemgidvo la kubo chief kulandzwa bosesi laba wemabele batogidza lapha banemkumo akwentiwa lokho musa angithi lokho funa letinto leti thambe ngalelisiko kulandzwa laba labancane laba labavukela lapha esigodlweni bayatiwa kunamake lobabhasobhako lapha laba belibele leliqinile lelidikidiki kidza bona hayi leti alukwati abosisi leti nebantwana emakhaya togidza lisiko lisahlonishwa ngani lalela lokho ngikolokulahla emasiko because bangakubona lamgwaceni sigacazela bathi uyahlanya kanti masiko akhona mara umuntu yathi lomunye umuntu bekakhuluma into ukuthi ungabona umuntu into akithamba kahle uthi praise the Lord uye esontweni mara lelanga into akithamba kahle uye enyangeni and maka enyangeni akathi praise the lenyanga ngani uyafihla ngani say why ngilo kusho ukuthi lo silima uyangiva futhi esontweni siyelana esontweni isonto lifana nesociety yekusifundisa ukuthi how we must live phile kanjani uyangiva etinyangeni angufihli funa uye na uthi uyagula bakubhunyisele angithi uvele bakubhunyisele yebo phela manje ayakusendeki njalo ukuthi wena libaso lishiselana na kunemaswana asatu abati labanye abafisi nokwathi bafuna ke esontweni kobhunyisela ngetinto zasesontweni ngani ngasikhathi kuye ku7 lokwasesontweni ngasikhathi kunga7 mar kahle muntu uphila ngetinyamatana yebo phela netihlahla leti dalwe nguye emdala dale uNkulunkulu mara ngeke umuntu afune kuphila ngaleti hlahla uthi wena wende njani uyabhetha ukhendlile kanza kababoni na ukhendlile labakhendlile siyababona ababulala abantu ungale mithi letinto lebatikhendlile ngeke ube proud ngekubulala abantu angeke can't be proud with kill people can't it can't be ungaze ube proud ubulala abantu kusho ukuthi nawe utawusheshe ufe futhi kahle vele uthenga kufa hamba ukuthenga ngicela kubuta papa ne uthini wena ngokuthi imdali uyabona kunebantu ababulala abantu bakhe mara asola myekele abulale labanye abantu ke phambili why nje like ngesense yakho njengomuntu omdzala uthi why kwenteke njalo mara naku wena ukhendlile uthwele into takho awubulali nemuntu phasi ubulala abantu abakho laba ukuthi bafuna kuletha intshintsho lamhlabeni wena uyababulala wena emdala uthini wena ngesingawo mawuthi uhleli phasi mawuthi uyabuka njengomuntu omdzala mawuthi uyabuka into kahle sho ukuthi lapho usebenzisa into letinye wrong yabona letakugcina kusasa uhlupheka wena angithi wena ngicatshwa ngibani nabantwana bakho bonke sebafile uyabona ukuthi kuya lawo nawe uyofa njengenja uhlale lapha unuka kanzi the most ngiko lokuthi
respect yazi respect ya ungayendi into loyibonako ukuthi ayilungi. But ngicela uve kahle le question baba. Ngithi mina wena ukhendlula ulanza into yakho ufuna kuba sikhulu yabo. Awubulali wena yonke indzawo ukuthi bangathi abantu bakhuluma ngawe kabi uyabulala, bangathi abantu baba against wena bafuna ukubonisa uyabulala. Semdala uthini ngaloko ukuthi wena ubulala abantu abakhe, wena solo uyakwekela uphela more than 10 years solo ubulala abantu. Uthini namdala mara wena ngesingawo mawuthi uyabuka. Ukubekele nawe lakho langa liyeda. Mara wena solo uyavuma ukuthi ubulale abantu bakho. Lalela uNkulunkulu. Uye uhlanganiphe uphelele ngokuhlanganipha kwakho. Ngeke uhlanganiphe ufike kuye. Yeah. Yangiva futhi. Nguva kahle. Lokuhlanganipha kwakho lokho. Yeah. Tawuphelele eteni one day. Yeah. Ya eteni emoyeni so. Yeah. Ungafiki kanzi solo wena ubuke ukuthi uyalapha. Awutogcina ungafiki Yeah. lapha. Ngayo le nkinga le. Yeah. Ya ngoba lo wokucala lombulele lo bayamjikisa ezulwini. Bathi wena isikhathi sakho besingafiki wena. Yeah. Wena jika wena. Yotimela yotulwela. Ulandze lo muntu lo. Uyangiva? Yeah. Lo muntu lo asolabulala abantu abulela abantu. Abodade uthi ulengele weni naye. Yeah. Ya imova ingahamba. Nakufanele ishayise kufe yena. Neteksi angayigibela. Na ithu iba nenkinga. Ngoba nguye lo fako. Uyavisisa ngoba unelihome la liyamlanzelela wangibulala uyavisisa. Yebo phela. Hayi papa nguva kahle because kunetinto lokuthi njengami bathi ungabotilandzela sisila. Yeah. Ya into le itakulanzelela ikuhlume. Yeah. Ya muthi umuntu akanamsila. Yeah. Manje ungahamba ulanza. Because njengami bathi ngivule into le inhlangano lethi khona lapha Kanyamazane sikhuluma ngema problems akanyamazane into bathi yathi mara nelo isusa ukuthi ususa mkhokha ngoba abantu batokubulala bakubulalele ukuthi ufuna ukucwayisa labanye abantu ngento lekahle. Sengiyasho ukuthi mina ngibande ngeke afe bafela liqiniso. uNkulunkulu uthini? Ubofunza iBhayibheli litakutshela. Ithini iBhayibheli? Ukuthi bonke laba abafela eqinisweni batawubona umbuso wezulu. Yeah. Ya lo fele emangeni uyohlala amanga. Ngani vele lo noma sekasipoko umanga naleli thuna limanga akusilutho ukuthi ukumbungcwatshe kemakhasket noma yafanana. Ngani lo khuluma manga uyakusaba kufa vele. Ya manje uyakusaba kufa isikhathi umbona wena asinza. Ya uphe ukukhuluma lamanga akubulawe lo ukukhuluma emanga akubulawe lo bhaqa ngalabanye abantu. Uyavisisa akayathi meli lalela ngiyokutshela nangabe uthi wena uyashayana kumbe wena uyabulalana uyaphuma uthi sukumi umebaleni lapha uthi buya lekangifuna uyangiva awendi solunyonyoba unyonyobani uyavisisa ya ungabona loyo wenda bomanyonyoba uthumela bobani usaba ukuthi mele nubhace emva kwalabantu sho ukuthi ubulalisa bobani labantu. Ya ungabe uthatha abantu bende siviko sakho siviko basho lahawo uyalathi lo libamba so ubambe isikhala. Ya manje uboticondzela ubambe lihawu lakho ube nesikhali sakho kahle kahle. Ya nangabe uyaconza endodzeni conza khona endodzeni uyangiva. Ya mina uyangibona mina na ungangiyanyisa ngithi ngiyakutshela ngithi mina ngihlonipha inkangosi. Ya mara mina ungangiyanyisa inhliziyo yami ibe buhlungu. Lalela ngisabi kuyobatshela lapha ngithi phela zibani ungenda 1 2 3 ngani mina ngifuna ukwenda into le lalela lentothi sola ku ngiyaya lapha ngobatshela lapha epolice station ngithi mina hey bukani phela nangu zibani ungenda 1 2 3 yavisisa. Angisho ukuthi nyalo ngitommangalela nyalo bhala phansi lapho wendele ukuthi kusasa ungakuphikisi ngaba mina phela kimi uyayenda lento yakho ngoba vele nyalo kusikhathi sakho sokwendinto. Ya nami ngathola sami isikhathi yami ngiyayenda kahle kahle. ya angeke ngisabane nawe kubale mina ngibande kufanele ukuthi abhada lalela lo bhaqako ngilo lo toshayo ya kutophuka lithambo ngabe ya ngaso lapho khona ngitimele lapho nakutsala ngisasemfana vele bengitimele.
angisibe ngasilwa Nyalo phela ngibabe phela kufuna ya utimele manje futhi. nanyalo ngizimela angithi vele stand for myself Kahle. ya Papa eke sasiyena ngifuna sikhulume kancane kokugcina solo sithi kokugcina sola kuphela into eningi lenzaba. Ngifuna sikhulume ngale ndzaba ye-MK ukuthi lo babe wena ngesingawe why ayongenela i-NK usho ukuthini awumbona usingathi kahle ufuna kuthatha abantu lamavoti lelanga kuvotwa athathe labantu be-MK awafake ngale ku-ANC athi uthatha amavoti akuba mixa ngale ku-ANC mina ngesingami ngibona njalo wena ngesingawe uthini ukuthi le move le yayithethe ukuthi ayovotela MK sekamdzala ngaka ayolungisa indzaba MK aparticipate into the MK nothi ahlale phansi arelax tozi yabona ukuthi kahle kahle la kunemali khona solo kunenkinga le MK lele kayingenele ngiyiphi ngile MK ye-ANC noma ngile MK yakhe lekayicala bathi ngile MK lebi ye-ANC ungene kuyo ya ngasikhathi wena bhuti labantu labo lalela lo uqala wahlulekela ngale ecaleni bekaphethe yona le ANC nyalo kusho ukuthi ngalawi bayela kowonisa lento ye-ANC ngibomavukela mbuso yangiva baya kontshintsha lo mbutho ngale ugcine ungasafuni kuma na Ramaphosa yeah that's why ubona benda so benda lento le bayenda eZimbabwe yebo phela asibiseleni belungu suke etikwetinkinga kwaphela dunya manje sothi bathini siyahlangana sifuna kuhlanganisa ukuthi sijintshe le government lesiphethe uvothi sebafile labanye ma-sellout sebathethe imali debantu akufuneki sikujoyine ngemali lalela wonke umuntu lo etiye angithi iboxing uyiwana shoneni lapha eboxing sibuke ukuthi kungaba kangaki sifike nasi into ufika singakukhethi lenye ilanga amaphepha ayogcwala wena awukho vele kula maphepha uyavisisa noma nyalo ungawakhwabanisa mara na onke lamalanga siyaya vela sikukhethi lenye ilanga kuyogcwala amaphepha ekungakukhethi lapha ngoba nawe awendi kahle emphakathini ya ngabe uhlonipha umphakathi uhlala ume nawo emphakathi ya ngikutshela ngisho ngani ungivile ngikutshela ngithi liphoyisa alifuni kusonzele ebantwini liyabakhahlela liyabashaya liphoyisa uyavisisa ya abantu bafuna liphoyisa lisonzele kubo lingakhombisi ukushaya abantu likhulumisane nebantu ngiko litoba netindlela tekukhona kubamba netigebengu angithi uyangiva ene naye umuntu lo lekasidluludlulu lo akasonzele kubantu bantu ngibo batomsupporta akhone kuwina livoti uyangiva bhuti ya ungeke uqoshe abantu ulwe nabo bese uthi batoma nawo hayi angeke yavisisa ya bayilahla khona lapho nalo msebenzi wethu lo leswendako ngakubuta ngithi mina ngala ekhaya kini ifake ipaving ekhaya i-Town Road but kunetindzawo letinye ngalena kubobuhlebiyeti bekusebenza bobani labafana bangale bebakungibo la bebasebenta lo noma bekusebenza labanye lababuya le anibathi nekubati epapa wona uyihlamba nje bathi ngibani konje Robert Gumeto ufaya ipaving emamiliyoni mara kude namunye lo benefit into lena engcondo kule paving ya Robert Gumeto ya manje uyayibona yayiva lesizotha yona yayo seyigcwele emakhaya abo kude namunye lokuthi athi ngilobolile ngale mali ya Robert Gumeto ngithenge i-RDP kumbe ngithenge i4 room kumbe ngakhile ngibe nestand kumbe ngithenge imoto le mali ngathi bowuthola le mali ukuthi uthanyela umgwaco upaka ipaving kumbe phelele lapho mara amamiliyoni laphumile lapha Kanyamazane lama miliyoni nebani kunabosibani laba i3 4 5 6 laba less than 10 lekufuna bene njani le mali round ebu ngenxa ukuthi bathi bona ngibosibani bayabulalana uyayibona awubulalana kuphi lalela lokho kubulalana ubokukhohlwa lenye ilanga ya ucabange ukuthi la utoya kothini zamkhokha ya ungaboyenda into lenjalo besibekisa ngalenye ilanga ukuthi nangu baba emshengu le ubulawa umfana lomncane ya kabuhlungu kabuhlungu ngibani lebe ngeke afe kani kahle mawuthi wena angawukhuluma ngoba batokubulala buka lo mfana lomncane ubulale imillionaire kabuhlungu ya ngoba nayo yambhedze lalela because azangamhloniphe laba bangavisisani khona njengemuntu omzala nemntwana yafana ke so uthathe le ngcondo yakhe impilo yasemhlabeni ke le
ungayibona umuntu asola athi mbeka yena Yeah. you can angithi uyabona abantu enisebenza nabo Mm. banaka Mm. ya nathi la siyasebenza Yeah. siyanakana Kahle and kahle. ngeke nelicustomer nalo kufuna silinake Yeah. futhi nalo Yeah. ya nakusasa noma seliyeta nema complaint Nilinake futhi. silinake futhi singalinaki inyalo ngoba belethe imali Yeah. ya Bengihambe kulo myebhapha itolo laphana ngimtshela ngalenzo ngiyambuza ukuthi why aphume lapha le group lengicreate wathi nina bantu baselikazi amenemene nima sell out nyalo ufuna ukuba licancel kuma ufuna ukuba yinini siyakufaka nani siyakufanda uyangena lapha maso lapha sokuchomela thina uyanjinja manje siboba lalela ngikutshela ukuthi siboba yini siboba dikhulu leti fute labantu labadzala laba la eMbombela bekuphethe boba bemthunywa ya nalinye ilanga ligaba boba besidiba yeah uyavisisa ya ngibo labe nje bebalona belona ene noma uyabuka elikazi bekunabo ubaba egininza bomhlonishwa abamabuza bobabe PJ Mabuza uyavisisa labantu labo bakhanza nifolile lapha eoffice noma ungathi amathi uthi babemhlonishwa buya ungene lapha phambi kwami uthi hayi mfana hayi ngiyabonga uyakofola lapha emuva yena ujabulisa ukuthi ufole nani yena kanti uyi-MEC ucoca nani ufunane ufuna kuva titori teni ukuthi kahle kahle yini elikufisayo yini elingafisa ngitshintshe manje na umphethe bantu funa ubova uhlala nabo ukhulume nabo ungapheka utenda ngathi wena ulibhubezi liyalumana manje nyalo nganabafundi uba nema bodyguard abafuni usonzele kusho ukuthi wena lalela muntu lekabekiwe kusho ukuthi utifakile lento le umuntu lekabekiwe akabi nebantu labamgada uyahamba nje uyathatha free ngoba naye it's free uyangiva ungeliqiniso lo lekangekho free uthanza kuhamba labamgada ngoba vele uyathatha uthi uyacalana eyani uyangiva ufuna kubabulalisa abantwana bebala can't be ukuthi ngicalane ngithi mina ngithembe bebozibani ya umuntu lo free hamba noma kuphi singashiya imova la hambe ngofika engodini ngubone bangihlupha yavisisa ene ngaqala etown ngihambe ngetinyawo ngidlule bolikazi ngiphume angeke lalela nawuhleli nebantu ubahloniphe kude kugadwa abantu kahle kahle yo hayi papa ngibonge kakhulu ngibonge kakhulu isikhatsi sakho yebo amen akwende yeah